ubaye ukeneye kugura inzu nk'iyi nzu ntabwo yakagucitse kabisa. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe, toilette 3 mo imbere mu nzu, ariko ikaba ni inzu nini kuko yubatse mu kibanza kiri hejuru y'ubuso 400. Ni inzu nini, ikindi iri muri emplacement nziza cyane hano Kabeza. Ubwo mvuze Kabeza nka hano ku Mucyo, Kabeza ni hafi y'Iremera, ni hafi yo mu mujyi. Kabeza ni hafi y'ahantu hose ku muhanda wa kaburimbo, hafi y'umuhanda munini. Ni inzu nziza rero, natangiriye kuri rooftop yayo nini ishobora kwakira abantu benshi. Inzu nziza nyine, nimba ukeneye kugura inzu hano muri Kabeza, iyi ngiyi ni imari. Ndaje nyibereke, tugende tuyirebana akantu ku kantu. Ni inzu nziza cyane rwose idakwiriye kugucika, iherereye hano Kabeza, ahantu heza cyane. Ndakubwiye ngo ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni imari itagucika rwose, ndabikubwiye. Duhamagare rero cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu, twitwa Ruhima Real Estate. Hamwe tubonera imari nyinshi, imari zitandukanye, amazu, ibibanza. Murabizi ko twagiye tubaha imari zitandukanye hirya no hino mu gihugu, murabizi. Inzu yacu rero tugiye kuyitemberana noneho tubereka ubwiza bwayo. Guhera aha ngaha nk'uko ubibona, urabona ko ni inzu nziza. Ndakubwiye ni inzu nziza cyane. Nimvuga ngo ni inzu nziza cyane, ndaba mfite ibihamya nk'uko nawe ubibona kuri screen yawe. Ni inzu nini, guturuka hariya gutambika kugera hano hose ni inzu nini. Nakubwiye ngo yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 400. Mpora mbibabwira, inzu ikiyisobanura cyane na emplacement yayo. Umuntu ukeneye kugura inzu iri muri emplacement nziza, ubundi nk'iyi mari ntabwo yakagucitse rwose. Twakomeje rero, hanze ho murahabona yuko gate yacu ikikijwe n'ibiti byiza kandi bimeze neza. Umunsi byamaze kuzamuka biraduha oxygen. Ubwo ngubwo gate nayo murayireba, cyuma kizamuye kiduha security rwose nk'uko ubibona. Hejuru dufiteho inkingi nziza cyane iyo kuri gate, nayo imeze neza nk'uko ubibona rwose. Ibintu byose ni sawa. Tuvuye aho turakomeza noneho tugere hano kuri iyi parking ishobora kujyamo imodoka 3 ziparitse neza. Guhera hararuguru kumanuka kugera hano hose hagiye hariho parking irimo amapave meza, nayo murayiruzi. Aha ngaha rero tukahagiraho amakoro meza akomeye nk'uko ubibona. Urabona ko ni sawa cyane. Indabyo hano, design nziza cyane nk'uko ubibona. Urabona ko ni inzu nziza nyine tubazaniye, iri kugurishwa, iri hano Kabeza. Tubanze turebe kuri rooftop yayo noneho nayo nyibereke, turagaruka twinjiramo imbere. Tugeze hano nibwo tutangira no kubona ya mayisikariye azamuka hejuru kuri ya rooftop, igiye iriho amabuye meza cyane y'urugarika rukase neza, afite design nziza, ruriho n'amatara meza. Ugeze hano noneho nibwo ubona ubunini bwa ya terrace shobora guhostinga abantu bagera muri 50 bicaye bameze neza, batuje rwose. Aha ngaha tukagiraho ahajya umutaka. Noneho duhagaze aha ni nabwo noneho ubona ya nzu yacu kuntu ifite view nziza. Uri kuri iyi terrace, iri muri quartier nziza, ikikijwe n'amazu meza. Noneho nibwo ubona view nziza, umujyi wa Kigali imbere yawe, Remera, Kagarama, ahantu hose ubu habona. Ni nabwo ubona quartier nziza cyane. Nakubwiye ngo kugura inzu, kimwe mu kintu gituma inziba nziza ni area, ni quartier irimo. Twinjiremo n'imbere turebe ubwiza bwayo. Iyi nzu ni nziza cyane. Tuvuye hejuru tugiye kwinjiramo imbere, ariko turahera kuri iyi terrace ya hano. Terrace nini ngari, urayibona ko ni terrace yisanzuye, irimo gypsum ishushanyije neza, nayo ni nini. Rwa rugarika rw'amabuye rukase neza, ruriho n'amatara meza, narwo twararwibutse. Hanyuma tukavaho tukagera ku rugi, narwo rumeze neza, ruteguye neza nk'uko ubibona. Urabona ko ari urugi rusa neza, design nziza cyane. Urabona ko ni urugi rw'urubaho rwa muvura rumeze neza. Ntabwo batindira, twinjiye tugeze muri salo y'iyi nzu. Nababwiye ngo inzu yacu ni nziza mu buryo bwose, kuva ku makaro hasi kugera hejuru kuri TV stand, hejuru kuri gypsum TV stand kuri uru ruhande. Rebera ubwiza bw'iyi salo, nta bintu byinshi umuntu ayivuzeho. Urabona ko nyine ni salo ya class, iri class kuzenguruka ahantu hose. Urabona ko ni salo nziza nini iteguye neza cyane.
nakubwiye ngo iyi nzu yacu rero ni inzu iri kugurishwa ku giciro cya $160,000 zishobora kuzamo n'ibiganiro. Inzu yisanzuye iri hano Kabeza kuri kaburimbo. Niba uzi umuntu ukeneye kugura inzu cyangwa nawe ukeneye inzu, ubundi nk'iyi mari ntabwo yakagucitse kubera ahantu hiri. Turakomeje rero tuvuye aho kuri salo, turete dukomereza hano noneho kuri uru ruhande aho dusanga salle à manger. Ariko mbere yo kwinjira muri salle à manger ndabanza kubereka izi design nziza cyane, design zikoze neza nk'uko ubibona. Urabona ko ni ahantu washyira amafoto, washyira amavaze, naho biraryoshye cyane. Lavabo ya salle à manger nayo hano nayo iratanga ubwiza. Ni lavabo nziza ishobora kuba yongera ubwiza bw'iyi nzu. Urabibona hejuru itara ni itara ryiza cyane riri kuri gypsum, itara riteguye neza. Kandi iyi salle à manger yacu ni nini kandi irisanzuye, ifite n'idirishya ryiza. Ubwo kandi turakomeje tugeze mu gikoni noneho. Hano hari igikoni, ndagira ngo tukirebane rwose dutuje. Ihera ijisho ubwiza bw'igikoni hano. Utubati tuzamuye kugera hejuru, itara ryiza cyane, utubati twiza tw'amabara meza, umwanya wa kwiziniyeri, umwanya wa firigo urahari, umwanya wa lavabo urahari. Mu by'ukuri nk'uko ubibona urabona ko biraryoshye kubireba, ni ibintu byiza. Niba ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni imari cyane. Reka turebe gato no mu gikari. Tukigera mu gikari, hano hari inzu y'umukozi, hano hakaba igikoni cyo hanze, hari hakaba dushe yo hanze, ikigega, stoke, umwanya wo kwanikiraho. Hose harimo amapave hapavomye. Urabona ko ni umwanya nawe umeze neza. Karibu turebane icyumba cya mbere, aricyo cyumba kimwe twita icy'abashyitsi. Ariko mbere yo kukinjiramo mwabonye inzugi zigiye zikinze. Iyi nzu yacu ni inzugi nyine nazo ziri karase zimeze neza cyane. Ariko gukinjira nk'uko bisanzwe duhera kuri iyi dushe. Ya dushe umuntu uri kuri salo ashobora gukoresha. Amakaro meza, dushe nziza, amatara meza nk'uko ubibona. Urabona ni sawa cyane. Hanyuma aha hakaba icyumba kimwe twita icyumba cy'abashyitsi. Icyumba kinini kirimo design nziza nk'uko ubona kuva kuri gypsum iriho hejuru. Urabona ko biryoshye cyane. Hanyuma aha tukahagiraho amagariderobe nayo ameze neza, ateguye neza cyane. Icyumba ni cyiza kuva ku makaro kuzamuka kugera hejuru, kandi kirisanzuye, kirimo gariderobe. Urumva ko ari icyumba kiri tayari. Nk'iyi nzu ni imari pe. Ni karibu tubereka ibindi byumba bitatu bigize iyi nzu. Ariko mbere yo kubibereka murebe no koridori ukuntu irimo stone finishing nziza, amarangi ameze neza. Umva iyi nzu nakubwiye ngo nimba ukeneye kugura inzu rero nk'iyi ngiyi aba ari imari. Uyu muryango usohoka ujya hanze mu gikari, mu gihe hano wenda hari abana b'abakobwa bashobora gutegura ibyo kurya mu gikari, si ngombwa ko bongera kuzenguruka muri salo. Hano hakaba ikindi cyumba umuntu yakita nk'icy'abana b'abahungu. Duhere muri iki ngiki. Buri cyumba cyose kirimo gariderobe. Gariderobe nziza kandi yisanzuye, kikagiramo umwanya mwiza. Hejuru itara ni itara ryiza cyane nk'uko ubibona. Urabibona ko iyi nzu yacu iri complete 100% kuba ari nziza. Tuvuye aho muri iki cyumba tureka dukomezanya noneho turebe iyi dushe. Hano hari dushe na toilette iri hagati ya bya byumba bibiri nababwiye bikoresha. Kuvuga ngo iyi dushe isangira icyumba cy'abana b'abakobwa n'icyumba cy'abana b'abahungu. Ubwo nyine nawe urabibona ko amakaro namwe meza, lavabo nziza, toilette nziza, birateguye pe, birateguye. Cya cyumba rero dushobora guha nk'abana b'abahungu nacyo kikaba iki, ariko ubwo biterwa n'amahitamo y'uwaguze inzu n'imiterere ya famiye ye. Ikindi ni uko buri cyumba cyose kiri muri iyi nzu kirimo gypsum kandi ikoze neza, ishushanyije neza nk'uko ubibona. Hanyuma idirishya naryo ni ryiza, ni rinini. Turebe muri chambre principale y'iyi nzu. Ugikingura uru rugi uba winjiye mu gice cya chambre principale. Chambre nini uraza kuyikunda ndabizi. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi chambre principale yo irimo dushe yihariye, dushe nziza iriho ibirahure bituma y'amazi atataruka mu gihe uri gukaraba. Ariko wareba n'ibindi bikoresho bigiye birimo, yaba ari lavabo, yaba ari ikindi icyo ari cyo cyose. Urabona ko igiye ifite ibikoresho nyine bitandukanye byiza, amatara meza nk'uko uyabona. Hejuru ni sawa cyane. Toilette hano marike nziza cyane ya sawa. Urabibona ko ikintu cyose kirimo. Hano twakinjiramo aho ngaho none nibwo tubonamo ya shawa nziza, amazi ashyushye arimo. Buri kintu cyose kirateguyemo hano muri iyi dushe ya chambre principale. Turebe naho kuryama. Ni karibu muri chambre principale nini
nziza iteguye neza rwose. Iyi nzu nakubwiye ngo nimba yubatse mu kibanza cy'ubuso 400, nawe urimo urabyumva rwose. Aha rero hari umwanya munini w'icyumba principal, guturuka hariya hose kuzamuka gypsum irimo, urabona ko ari chambre principal nziza ikwiriye rwose. Amatara meza cyane, nk'aya matara ushobora kuyazimya, ukazimya iryo hejuru ukicanira iri ngiri nijoro rikaguha urumuri rumeze neza. Urabona ko ari chambre principal nini nziza. Aha rero tukagiramo noneho ya garde-robe y'icyumba principal, aho kubika imyenda. Garde-robe nini nziza y'amarangi meza. Urabona ko inzu yacu ni nziza pe, irateguye kuri buri kintu cyose. Urabona ko ari chambre principal nziza irimo ibintu byose. Maze kuyibereka, nababwiye ko iri Kabeza, ifite ibyumba 4, dushe tuwarete 3 imbere mu nzu. Turayitemberanye we twabanye. Iyi YouTube ni iyanyu, ni iyacu. Ukore subscribe kugira ngo twubake uyu muryango wacu. Iyi nzu rero iri hano Kabeza, hafi yo ku Mucyo, ku muhanda wa kaburimbo, yubatse n'amatafari ahiye. Niba uzi umuntu ukeneye kugura inzu, niba ukeneye kugura inzu, ntucikwe n'iyi mari. Nge nitwa Patrick Ruhima, company ni Ruhima Real Estate. Tuguhaye ikaze.